Ketheka mutegero ru TV ni kagita kangi gake gakugwatanira na bautukire mubango juo gima ni utonga mbirigiro nuzirita na kagita gakega oni mbetagwa ntinyari kinyontuka na tendo twariria mantuje gima pomba buganya ukiri antu arume mweri jwe tantatu jwethagira jwe mweri jwa kuririkana kana kutha tukimenyithania mantuje gima pomba buganya ukiri antu arume nikindi gitumi kuri na gitumi akutatu ina rwaria ruru ntuku ya naru gwatana na bautukire ndo menyankuruki ncokete ndene ya hospitali ya Moa Methodist ntininka turi na mutaramu gatukethia turikanirie tare yawe na kinya utaramu bwa ndene hospitali je Dr. Trevor Bogo kairino tuwakona kanya kuja kare na bautwe kethe mutegeri weru TV turikanirie tare yaku na utaramu bwako. Thank you muno. Amari to mbeta Dr. Trevor Munene aunde daktari aja Moa Methodist Hospital na ejinde wonde ya surgical ward male ward na ningukena muno ni gutuika nawe twina kanya ga kwariria arume betu ba miru no ne tugutethia bara tumba kuona no ra tumba kwariria nteto cia antu arume. Thank you muno ni kanya gaka atonjiriwa au nikigitumi twina tubatere kutha tukiariria ugima bwa mvuganio hasa kiri antu arume. Wa mbere katwatara kwariria antu arume nontu jwa mweri jwa June kwetha ji men's mental wellness awareness kwou teka twatenga abami betu na akabetu kathukwenda kwariria muntu murume muno ni gutuika niwe kikingi kiria kia maana kiri family na ukaraithiria muno ni twina ntuku nyingi cia kwariria mirimo ya antu aka tugatiga antu arume na kiria tumi muno tukwariria bubu ni gutuika antu arume nibo tuge banenkeretwe by our cultural beliefs ke amiru antu arume ni tutenkeretwe njukumu ere ya kumenyera family muntu murume akarega kwethirwa sawa effect area bando no igufurukire mukwae na anabae na ana betu ni bakutegemea muno baba betu bethora be antu arume ba maana bagetumi wou turiariria murimo jwa kimeciria ria twitaga mental illness nigo tuika ati antu batu kwenda gwitikia muntu no alemero ni meciria banga ka end up into depression kana into other worse mental illness conditions no tupwa gutuika ataraithwa kana atamenya kwaria teto eje ni amana muno in our environment or in our local society kumeariria nontu twine amiru muntu murume no kaera gwatipatiri kurira muntu murume no anenkeri njukumu ya kuprovide ana kurea school fees ni tukurutha mabiashara ni tukurera ana ni tukumenyera akabetu kire baraba gurene wou muntu ujo tukarega kumuraithiria wega akarega kumenya ati kwina forums kwina chance yawe kwaria riria akuigwa aremeri kimeciria muntu uria tukamwaga na it will not be a good thing in our families. Yes. Atanjire na ko demystify dietare umurimo jwa na imenti tugamathuganio na ukimwembe bukaje ta maisiria ne murimo ne disease no ntorimwe ni reta thina nto bakona jaka igintu gitibatere gutuma ogeta cibitari kana ubati kweyomia no kwerewa ne murimo twanjiria twanjiria au kutuika healthy kira tweta being healthy emanishaga on all aspects we stable socially, mentally, spiritually. Ndauga mentally ndemanisha nitubatiri kwambire gwitikia batu ta meru ati kwina murimo jetagwa a mental illness murimo jwa mathugani na joria no murimo ta jonge toria kwina murimo jwa sukari kana kwina murimo jwa pressure gitumi ni ati ura ukarikaga meciria maku makethirwa matikumba kubangania nteto utukumba gwiciria o focus no kumenya gitumi ja kiria ni gituma maisha maku makaremera and what we call a disease kana murimo ni thaira kwina gintu
gite kuendelea kawaida muturire jwaku tuge ni cukuru tuge ni ngugine tuge ni kiri family kou o gintu kionde mwirine giaku gigutuma utega function normally na kigiretaga effects mwirine jwaku. That's a disease. Kou na murimo jwa mathuganio jurio na Kenya aja Meru twina psychiatric wards Meru town kana inya psychiatrist na psychologist bara bomba gututethereria kumenyera meciria metu na murimo jojo ndauga noja mirimo ejingi ina ndawa kou ni gutiritwa na ekabua makosa ni gutuika batwi turekaeria thina igatuika irio kagita kanene igatuika nandi treatment yayo kana prognosis itiumbikana gutiritika wega na ikitumi wauga antu betikitie ati utibatiri kuthi cibitari kana tigintu gia gutuma uthi cibitari kou muntu jora no kawona na ara mujie gwetu kwina muntu akaraga mujie ni arekererwe na yetwa muntu akoma na atiganirwa kana okona mujiari ni akwona mwana wae atiku progress wega na tukwira akageria kwirwa ati no kwithwa kwina a mental illness kana thina ya kimeciria agatiganiria mwana jau na ndio makosa tukwenda kuthondeka naguo. Yes. Thina ya mathuganio ni ithagirwa ikiringithia mtu murume tofauti na mwekuru na mbuga ni kimbije inya rimwe ona tanio nkethwa ndina stress mkathi mbarie mbarie na chore wakwa kana ndingaringe gituma vent ikina uma anyway na mirimo ya mathuganio ni ringithagia antu arume tofauti na naka. Yes. Kakwena mirimo ya meciria ingano na emingi kou na rutere tonge tutemenya gutonya kirio lakini ta depression mono uketheiria ratio ni 2:1 kere antu akane bo mono compared to antu arume lakini wathikire something like alcohol use disorder menyana jo no murimo jo kimeciria joga affect meciria maku uketheiria jo na jo mono jo ina antu arume kou na ndikira tumba kuga ge ukareka kere antu arume mono ni ati muntu murume keno raisi bwa kwethirwa atiganiritwe ni antu bae kana ni family yae muntu murume niwe na cultural belief teje amere akwirwa muntu murume niwe batiri kwethe muntu na inya utekarire muntu murume ni agukira gutuika disrespected kiri family muntu murume ni ujo atikumba kurungama kiri acore bae kana akuru wenzake abere umenye uni ni ndiagwa ni mukwakwa mukwakwa ni ndinga baiji tukati polisi we oringine mukwaku utuku no kumenya na polisi ko kakarigara ni ate otukumba ku indefend. Now that's what we should be changing. No wirona winuke no wirona we inuka ayo uteomba gutwika kwaliwa ni mukwaku na oni na ogwa twe aja tukene igwambu ara iguru ara nyomba tukamberia mukana no ethura no akuria murume lakini gakuringa mbu toto nyare ugo kamberia kurugera muntu murume just by instinct ugesiria there muntu muno no akuria muntu muka kuona neighbors kwatwika neighbor igagwa o tu kwantu bakenegena ukabauria bakauga there muntu murume no aria muka na nande unio tukwenda gusensia kugatwika antu arume ndi bamenye nibo batiri kwithura bwena maisha mamega na chances ya babwe kwaria no tukwena mutungateri wa kanisa kwena pastor kwena no batiri kwithura wena sore reasonable barabo pokobanga no biashara barabo litana bongo ge twena very clear spaces for men kwaria ne unio tukwenda basi tusensia kutwika muntu murume no ari akauga family yakwa ntikwona ikithi wega tukwiyumia tukukira na Biblia ona nguteke ko yugite a problem shared is a half solved ukenera enkomenya muntu akauga sore na poka pagathi gukuguta
lakini no kumenya o muntu maisha na mama atiomba gutura enka no mwanka ucerie muntu uria bomba kwaraniria nawe uria omba gutuika your confider of that information gatuika waremerwo waigua maisha kama ugusukuma gatuika no wari ukauga atia oni aja ni nkuigwa mpinyigirite na mono turigana tugaga kira ntono tugaga na ndi nkaera muntu ai na ni mbeca ngwitio kana ni mbeca nkwenda no kuona nkaera muntu kana nteja na mbitanga mpa mbeca but now ugete tuge were your wife aja ni nkuremero umwirite is very different from utimwirite nonto tuge kwina financial challenges kiri family are ukamwera umenye ngugi yakwa ntikona ikenderea wega kana musara jwakwa kweyo jukugitwa ni nkurea roni biashara ni kuuma no kumenya akerewa na atenderea gukuringi atona zako kurega yes na ati karage kwira twika ruimbo kana kwira na ruogoro akwira rojo akwira ntuko wingi no agakwa ka space no weje nyombo rio mame te akaraye kuririkanagia omenye kiumia kige jete mwana na athiete cukuru omenye ninkwenda gucukwa omenye ninkwenda thi so communication is very key now ni nkwenda ntoro bambiria gusensia ati no tuge no tuibange na tugashare because bugira kaire muntu murume anto athuku muno kwata murimo jojo amathoganyo gitumi nembi wa mbere cultural ati perspective ya community ni ati muntu murume atimenya kurira ati no mwanga twike ni wa go control bangi wajaire muntu murume na financial challenges kwina kukira kuthawa kana gutwika judged tauto uga kuthikire polisi kwina gukira gutwika disrespected by your family members. All those things and the economic challenges ira twina jota thaiji mwaka juju ni gusukuma antu arume antu athuku no ririkana antu arume no bandu benambi a lot of alcohol and cigarette smoking ni tu bandu twina tabia inthuku jia gutumira mbi drugs iji ira jionde ni gutusukuma kiri rahisi na ni gutoma tukaombo muno thina jia kimathugani mbigirwo gweta utumiri bwa mbogita iri thina imwe iria irumaira antu arume ntumbije mental health issues ichingi ni iriko specifically muno chumba kuthura ikirumira antu arume ngauga twina a lot of drugs being abused, so we will call them substance abuse. Iu jionde ni mirimu mono ketheria na antu arume. Iu ndauga ta alcohol use disorder, kwina gukwegembe, kwina miraa, that's also a drug. Gambling, addiction, other forms of addiction. Iu tokuga mono ni jantu arume. Alafu uririkane into jabangi jie very close related na gutuma murimo jwa kimesiria jonge twetaga schizophrenia. Eje ni ire okwana mtu bauga kikemero mutojo aruga au mankoma na ndi tekankuga bangi ni etuma directly murimo joria lakini it is a very close risk factor, yani ni onekanite kiri baba ingi bakusagia bangi kwou kwena murimo ja schizophrenia bado twena risk ya kugwata depression ririkana tutekwaria tutekwira antu kuno katugukara na munsi jeto ja kuigwa twende pankaiga kinya antu amutokena kugea meciria makuyuraga. All those things they are more risky to men kiri antu arume na neunda uga na tuteomba gutonyera murimo jumwe lakini yonde tukauga very exposed to men because of those things. Yes. Atonekanya gakaiga kunogoka mutegerero TV ugeta kuraja nitucokerete na rwari ruru nyume kagitagate kuraja.